Sana mangkin titiang pandamar kasarangin puniki mendamar jagi ngaturang puniki pupusinom uruhang titiang puniki ring darmo prawarti anto galak sumandane puniki gelis raris lanto dan medamar puniki wajar titiang ngukuri suksema anto galak cening makarong nyen sisian bapu buko jani aduh nyen pajang pekelepang bapu majang ringanga di dewo pindah ke sisir nanak cening nyen ngidang di gumin ngidang sani ngeret sani ke bos indrion tuh ceningnya berangti ento miana tadi nyen cening sane ke bawah indriyo sile sinungil mana kisane bergedegang tur mana kisane berangtil nyen pembekasnya nih kacap ngardi panjang bapun nutur nangani dewo yen subung idang lantasi dewo rikalane nyewa darmo yang kauripan dijagati ngeret sane ke bawah sebusan tu jeni presido nyen pajang panjang Yusuf panjang tuh nyen pajang pikoleh ini dewo aki tu jeni dorangan tiga budi Risupane lantas dirge Yusuf panjang tuh idewo lantas ngomong kaurepan presido lantas dokon ngemasak ane kepaos putih pekerti sanening tanpa taletek dijagati dewa kene tunyan jening lanturang bapu buin buka jani risupani dewa panjang tuh ngentekan sane ke bawah budi pekerti sane ning presido lantas nyen para dewato dewati para bebudane
baru kumakan cungiti tiane ke bawah dijagati persido pajang lulut sih majang ring pauku dan ide muni agitu cening nyama beraya pada lulu majang ring pasawitra nyamo prayo kula warga makajang pada anut makajang pada lulut sih majang ring pada wekani dewa yang subuh itu pagi dewa mau parilaksana siwas balik asing-asing ane rungko ke bawah asing-asing ane ketil persido nyedangan nantuk idewo ngayunan dangan nantuk idewo pacang ruru itu nyen cening halo lantasi dewo nyudarmo yang kaurip dijagati asing-asing ane pacang karuru dewo asing-asing sane pacang lantasane perwangi dewo persido nyen pacang aluk elah penekan ingin gitu cening gitu nyejenin paro sisian papunya najak mau kejang akhirnya nyen mulu kayuwakian nih sapo sire nyen persido pajang mitetin utawi ngeret negol sane kapaus kinerya itu nyen jenin Bapu lantas kegirik yang mana bapu nene jening anakin kenuhan sani ke bawah kode sani ke bawah nyapo kadi aku dijagaki apun doane jadi bapu pacang terangan dulu Darmo yang kau ripan dijaga padoni banget pesan lantas muimpos nung kali pari laksananya nih gitu cening
Samput sadado nantori supaya gitu lantas nung kalik manah jene ciek ngerahin nyen jek input sekatu nyen manah jene gitu nyen jene kasengo risubane gitu lantas ieu mau parilaksana lantas dijagati ento ande kabaos manut risironing kecape agama kecape ngaji sastra ento ande kabaos nyingsa ento ande kabaos pelih gitu cenah kawan kadanin becik asing-asing lantas ane kawun lantas kawin tenang nyencu manut ing seroning penarkan yone akitu jeneng itu lantas kekarke becik bukan tenang ini sane kawun pedang ati antekanus nantu anak kisane akitu nyen jening itu lantas ane kebaos peteng ring sejeroning papinah yeni peteng ring sejeroning pajang pengerasaan ini itu ada sakit dadi ambangan naripet lantas ada kalah lantas rikalani lantas saja menggendui rasa mata timbangan jak sawah kena diri pandai supaya itu nyem jening nyapo kadi aku lantas benak nyene pedidi itu lantas ane kuku hangu sinyak lantas jaroma priuk pangu pikenak nyene karena karena tiada gitu nyen bawa sang bapu cia kendak dia berkurang dia bungul duem lantas itu ia nuruh riseron yang kayu waktiang nyeni namun loemne anak lantas dulu sinawang apu anak gitu nyen ke bawah jeni nah kalau jadi cening tadi sisian bapu do ini gitu dewo lantas papalilaksana aku anda sudah pakadikan itu prana kalau dipermisir patut pesan telepang dejeng laksananya itu nak makaryo anu becik ngajak dangsa di ke bawah begitu budaya Bali itu yang pemekas dejeng sisian bapak Om Santi 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 Om Suci